Biratiriri uria mundu gwitwa Lang'ati aratenderukire na araringa thi kuratuika atiriri uyu wanya gukorwo niguo muthia wa wira wake onako ni kweheria eheretie twira mbete gutiga na turakirwo kaundu kambiririe tu ati na gicambio kina kiria defamatory ni riri nitakurumwo kana kunyururio kuria nenda-ini cia kinyanĩria ni social media undu rari munini warehe hathara nene muno mundu wakua uri ungeheria wira-ini na bururi wa mbururuka na marakara na kuria andu meguthie Kenya matigo meheranio na endwa ao oguo Ojwang areheranio na mwenda wake ri kuria andu meguthie Kenya meheranio na andu ao kwa kahinda karaihu mundu gwito muborithi uretwo James Mukhwana ni aragarurire ndumiriri iri arandikite ni tuthi page 2 kwa ipoa ni aramigarurire aroiga atiriri ni kwirwo erirwo agiathwo kwamba kugweta Mukhwana ri niwe wari na cia thero itiguo erirwo atia agiathwo akirwo ethe andu aria megufundithia Albert Ojwang a lesson hadafu no igua abe nyita hau erirwo wethe andu mangihota gufundithia mwanake uyu hadafu haya ni agikiri oguo ati tondu ni macambitie munini wa munene wa borithi eri Udragat Mukhwana athwo no Mukhwana athwo ni munene wa borithi ya Central uretwo Central Talaam ucio niwe OCS nake Talaam athitwo ni Lagat tuamwe Mukhwana ni arongereire thini wa statement yake atiriri Talaam uyu ri ni amuneire ciringi 2,000 akimurothie ugure njohi ugurire andu acio njohi andu methero thiini aria megufundithia Ojwang uria menake ku thiini ndiraciuma atiriri Ojwang etwarwo thero ri ni akorire kwina andu ange tiguo haya riu nio magurirwo gacohi na merwo atiriri mundu uyu wiku thiini ri mumuthomithie kaundu Mukhwana ari akiuga akiana ta gukararia akirwo ni Talaam atiriri Mukhwana urona ta ndikirimo Mukhwana tutwe niwe Mukhwana ndakwira atiriri Mukhwana ciringi 2,000 ri uthi ugure njohi unengere oho aria manyue tondu hekawira ndirenda marute kawe tangigira Mukhwana niguo gwatha ndiragwatha Mukhwana urona ta ndikirimo niguo munene ucio amwirire apana bande akimura we Mukhwana rira ndari munene wa borithi Lang'ata ri uguo niguo twekaga mundu angiarehirwo ri oho ni mahuragirwo gacohi mahure uria we thiini tao ndiciriti uguo ati no uhurwo ni andu aria angi munyititwo nao andu aria ugukora ku thiini he aramura ni uguo akirigwo ndatuire njikaga tu Lang'ata riu report ni yake yumira aramura atiri Mukhwana we umenye ndungikararia orders from a senior ni gwa thigari ni orders iheanagwo riu ri Njoroge mwanake agitwarwo ku ri kaundu karari kanini tu ati gagicambanio ri tondu gucambia ni ti undu munene ta kuraga ri undu ucio uracungiriria gikuo na uracungiriria gwehera wira-ini na gutiatuikite andu acio mari thiini matieritwo morage Ojwang meritwo mamuthomithie lesson na kungihoteka kari agigwa ni atindikwo muno ri athie thibitari eko CCTV tuone kurathire atia CCTV eko tondu ni gukorwo cero ni gukorwo ha ngetha tuone ni amahurire Ojwang Ojwang was not meant to be killed Dari Orago but to be disciplined as per the instructions of OCS Talaam who was also under the instructions of DIG Mr. Lang'at as per the instructions he gave me eri twatiriri kwere twatiriri mufundisha adabu fundisha kijana adabu wewe fundisha tu sini Jimmy fundisha adabu chapa vizuri no riri wafundishanaji akwa niguo metagwo tayari wamekunywa pombe wakufunzi ka uria metagwo tayari ni wanywa njohi ni magurirwo njohi oguo ri gwechiria jamba tungirio bara etagwo ate kidutho ku thiini ni arefia ya haya Mukhwana ri
tandika kigo tandika rito Mukhwana. Mukhwana ndina ke karatathi wandike. Mukhwana. Tandika Mukhwana. Gwera rukira kiranyitana biũ. Mukhwana arekiri atiriri. Aramenyire maabitha borithi aria makorwo Central arunake ri. Ni marenda kumuikia rungu rwa bathi. Nanyita? Aramenya riu ni ekwaria woma. Ndoigua. It is from this admission that the nation has also learned that a section of police officers who had been summoned by IPOA had planned to cover up the truth about the matter. The plan, however, crumbled. Iraharagania mfango cio wa kuhithania gikuo kia Ojwang uraharaganire when Mr. Mukhwana realized that his colleagues had thrown him under the bus. Kumbe agimathiire we ndagithite agakiuga ati anga ndirakegeretie gukava munene wake aya ngime thutha wake ri handu ha mamukave ri maramuikia haya riu ni akiuria na kiru aramenya ni nie mwendia ngumwandika inyuothe riu ndiraruria atiriri Njoroge no meciria mauka riu no guthitangirwo gikuo kia Ojwang. When he learned that he was in the soup oni Mukhwana riwi riria amenyire thiota-ini Mr. Mukhwana decided to head back to IPOA offices and rectify the lies that he had initially recorded with the investigators. Riria amenyire thiota-ini Mukhwana akigaruruka akiguthuka muno nginya Westland office cia IPOA guthi gucenjia maheni maria henanitie haria mbere-ini kuri athuthuria. Tathikiriria I thought we were to cover up for each other. Ndeciragia ne tukuhithanirira. But I later discovered my colleagues had heaped all the blame on me. Gicoka kumenya atiriri andu aria turutaga nao wira ri ni nie maigereire murigo eni koguo ri nie ri na ni ngwaria ma yes riu ndirayuria atiri wagithingi no guthitangirwo gikuo kia Ojwang ruwa mbere aya mamuhurire agikua acio nio mambaga gukua thiota riu yangi othe ngwiciria kuringana na kiwatho na mawakiri ta wakiri GN Kang'ara no undeithie ri ekuria Kiambu ri kana wakiri wa Kimari kana wakiri Joy ri no manjire mundu ekaga kana meguthitangwo me accomplices. Riu ri turakiro haria page 3 atiriri ona ubi gutire nona ubi ria ati handikirwo ati ndabukirwo ndatire ubi arangati ati ni arakaya ni tondu wa kurumwo kana gucabia social media agiriire atiriri athie borithi arifote na heo kathi kara ka ubi aiga ati ndaheo kathi ka ubi ni ndathitanga ati Kamau ni anumire nenda-ini akijita kagege akijita kina na uheo karatathi gako kandikitwo turitwo na tunamba hau na date tiguo na kiria na nire na kiugo riu ko borithi mekuhuthira guthi kunyita uria riu gutire karatathi ta kau uti karatathi ta kau na niwe yako ndirahitia ri tondu according to the OCS according to the CS only CS pole anyone making a complaint must do so at a police station and obtain OB number. No nginyo kangikorwo ho alafu ni cira wa mada no nginyo